dan hamnya bagi kita walaupun kita sudah berumah tangga. Mungkin Imam Wafi bin Haji Ramli membacakan khutbah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu wa sallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inna Allah ta'ala ahalla an-nikah wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifah wa aw'ida alayhi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perkahwinan adalah satu perkara yang sangat digalakkan oleh agama Islam. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Firman-Nya lagi, ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'an wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wahai